pele le wena ngwaneso ka lebitso le matla la Morena rona Jesu Kriste re nka thuto ena ya mareka kgaolo ya bobedi. Tsatsing lena re tla e bala re tloha temaneng ena ya 15 hore re felle ka temana ya 17. Mareka kgaolo ya bobedi, temana ya 15 ho ya temaneng ya 17. Ha re tswela pele re ke re e bale. Ya re ha Jesu a dutse dijong tlung ya Levi, ba lekgetho ba bangata le ba etsa dibe ba dula dijong le Jesu le barutwa ba hae, hobane batho ba ne ba le bangata mme ba ne ba mo latela. Ya re ha bangodi le Bafarisi ba mmona e ja le ba lekgetho le ba etsa dibe, ba re ho barutwa ba hae, o jelang le ba lekgetho le ba etsa dibe, o nwelang le bona? Jesu ha utlwa tseo a re ho bona, ba phelang hantle ha ba batle ngaka, empa e batlwa ke ba kulang. Ha ke a tla ho bitsa ba lokileng, empa e le ba etsa dibe. Pale rona e fella mona ka jeno ka lebitso le matla la Morena rona Jesu Kriste. Amen. Temana ya 15. Ya re ha dutse dijong tlung ya Levi. Ya re ha dutse dijong tlung ya Levi, ba lekgetho ba bangata le ba etsa dibe ba dula dijong le Jesu le barutwa ba hae, hobane batho ba ne ba le bangata ba mo latela. Haeba o hopola thuto ya rona ya maobane, moo re neng re etsa thuto ya 19, mme ka jeno re nkang thuto ya 20, re ya hopola hore Jesu itse hanghang fela hoba a latelwe ke Levi. Levi a bona a ena le Jesu haufi le yena, a tseba jwale monga hae o pela hae. Taba ya hore fela o na le Jesu, a mo mmemela dijong ha hae. Mme re bona mona Jesu a memetswe dijong ha Levi mo lekgetho. Jesu jwale o dutse ntlong ya Levi. Ba lekgetho ke bana ba bangata. Ke bua ka batho ba bokellang lekgetho, ke bana ba bangata ba ntse ba kena ka bongata mona ha Levi mo lekgetho. Ba bang ba lekgetho bana e ne le metswalle ya Levi, mme ba ne ba tlile ka lebaka la setswalle se ba nang le sona. Empa ba bang ba lekgetho bana ba ne ba tlile hore ba tlo utlwa ka motho enwa ya bonweng ke Levi, a bonweng ke mo lekgetho ena, hore na motho enwa eo ba ntseng ba utlwa ka yena ho thwe teng mona lapeng la ha Levi, e re ke le rona re tlo mmona. Motho eo ho thwe ke motho a etsang mesebetsi e meholo, ke motho ya ena eo ho etsahetseng hore Levi le yena a tlohele tshebetso ya haebe o tla sebakeng sona seo. Ya ba ho ntso bona batho ba tse ba kena jwalo, o bona le ba etsa dibe ba bangata ba ntse ba kena hona ka mona, eba ba fihla ba kaofela ba tsholelwa dijo, ba fuwa dijo. Ehlile ho bonahala ehlile kamohelo ha o amohetse Jesu, taba eo hotle hore e nkuwe, e celebrate-uwe, e etsetswe mokete wa teng. Mareka ha a ntse a hlalosa taba ena, a beha taba ena, o na le sepheo seo a se etsang malebana le ho araba dipotso tsa batho ba utlwang molaetsa wa hae.
ba tsebe hore batho ba mamelang evankheli ena ba tsebe hore bokreste bo bontshwa ka bophelo ba Jesu Kriste, bophelo ba hae bo supa pelo ya Modimo, hore Modimo pelo ya hae ke tletseng lerato, mme Jesu o tlile ho batla hohle ho timetseng ka lebaka la pelo ya hae e tletseng lerato, pelo ya Modimo e tletseng lerato. O tlile hore bohle ba tle ba amohele lerato leo ba bile ba sa kgethollwe kapa ba sa kgetho sena mang ya ba kgethollang. Bohle o tlile hore ba tle ba amohele lerato lena, mme lerato lena ba le fumane ntle ho kgethollo. Ke ka lebaka lena ba lekgetho ba tlileng ba tla ka bongata, ba kena ka mona ka hara ntlo ka mona, ba le bangata kaofela, ba bona ba le jwalo. Jwale ho tla le ba etsa dibe, bana ba bitswang ba etsa dibe e ne e le bao e seng Bajude, e ne le batho bao e seng Bajude, e leng ba bitswang baditjhaba. Hono ho thwe ba babe hobane fela ha so ba boloka melao e 10 ka tsela yana yane eo Bafarisi ba neng ba e toloka ka teng, ka moo ebileng e ne bile e ekeditswe. Ba re bana ke ba etsa dibo hobane ha hona moo ba utlwang ba bolela kapa ba dumela kapa ke baditjhaba, hobane ha se batho bao e leng Bajude. Sheba temana ya 16 temana ya 16 e simolla ka hore re bontshe bangodi le Bafarisi jwale ba bona Jesu. Ba bona Jesu a dutse dijong, a eja, a enwa le baditjhaba le ba lekgetho. Taba ena ile ya ba utlwisa bohloko, ile ya ba makatsa, ya ba utlwisa bohloko hobane ba ne ba re hantle jwale ha Jesu e le Mojude, jwale ho bonahala ke ena jwale a sa eja le baditjhaba Israel ba lekgetho. Ho bonahala jwale hore Jesu ha natse boetsa dibe, e se ka sane se ba se etsang ha se re letho, boetsa dibe bona ha bo re letho ho Jesu. Ba re Jesu ka iphapanya ka mokgwa oo, ha a bone boetsa dibe ba batho ba. Hobaneng ha e le Mojude e bibala kene a dutse ka hara bona? Ba re ha e le monasa a le dijong, le bona ba tlamehile hore ebe o ntse a ba kgothaletsa. Ha e le se le mona jwale a le dijong mona le bona, ho tlamehile ebe o ntse ba kgothaletsa ho tswela pele ka boetsa dibe. Hobane ba re ne re lebeletse hore Jesu wa ba kgalema, ha re utlwa ba kgalema, re bona a le dijong a eja le bona. Wena mohi e motle, moruti wa heso, moreri, kgopolo ya bona ke re le wena moruti wa heso, kgopolo ya bona e ne le hore haeba Jesu e le moprofeta, haeba Jesu e fela le moprofeta, o na tla elellwa hang hore o lokela hore a ipoloke, a se kopane le bao ba ba bitsang ba babe. Fela ha ho bona le ka ha ba bone, ke sona seo bangodi le Bafarisi ba llang ka sona, ba re e ka re Jesu ha ba bone. Haeba ke moprofeta, ke ka lebaka lang ha sa bone hore batho bana ke ba etsa dibe, ha ke a tshwana ho kopana le bona. Jesu o fela a ne a kopana le ba etsa dibe ba mefutafuta, empa o na sa fetohe le ha kopane le bona, o na sa fetohe ho ba jwalo ka bona, o na kene ka hara bona, empa o na sa fetohe ho tshwana le bona. Yena ke a fetolang hore batho ba tshwane le yena.
ha fela ho no ho le jwalo hore mang kapa mang ho no fela ho le jwalo ho thwe mang kapa mang ya kopanang le motho ya mobe o ne a hlile a hahlamelwa ke bo bona bo ho no ho dumela jwalo. Ke a tshepa le wena le rona ntse re dumela jwalo ho jwalo motho ya mobe o tla bo fumana re bana ba rona ba tlohe ho bathong ba babe hobane bobe ba bona bo ka hahlamela bana ba rona. O tla lemoha hang hore taba ena Mosotho o a bui ka yona a re motswalle wa leshodu ke leshodu. Taba eo e re o tla bona motho ena hona ke mang ha o bona motho wa tsamayang le yena e hlile Bajude ba ne ba rialo ba re Jesu o fetile neng ka pele ke o sa tsamaya le baditjhaba o sa ja le baetsa dibe e sita le batho ba beleng ba lekgetho na. Hantle re a tseba hore boemo bo ba tisa go be jwalo ka nnete hangata ho boikopanyo bo jwalo ha bo etsahala bo le teng ka nnete bona le hona ho tshwaetsa ha boikopanyo bo jwalo bo le teng bo hlile ba tshwaetsa hangata ha motho a kopane le batho ba babe. Paulos thutong tsa hae ho Phutheho ya Korinti wa e hlokomedisa taba ena hore Phutheho eo e hlokomele hore e hlile taba yona ena eo Bajude ba buang ka yona ba e nahana e hlile ba tsebe hore e hlile ke ntho e teng ho ba hlokomele hore ho na le ditlamorao tse mpe kapa ditlwaelano tse mpe di bodisa mekgwa e metle. O ba hlokomedisa Phutheho ya Korinti hore ditlwaelano tse mpe di bodisa mekgwa e metle. Taba eo re e fumana lengolong la pele ho ba Korinti kgaolo ya 15 temana 33. Ditlwaelano tse mpe di bodisa mekgwa e metle. Haeba rona re bona hore re hlile re ka hloleha tabeng eo ka ditlwaelano tsa rona ha re bona eba re ka hloleha rona re iphumana eka ho ka ba jwalo ho rona go ho tsona ho molemo ho emella thoko ha o bonahala re ka re ba lekgetho le baetsa dibe kapa ba neng ba bitswa baetsa dibe ba ne ba fela ba le babe. Ha se bona bohle e ne le ba lekgetho e neng e le batho ba bitswang baetsa dibe ba neng ba hlile ba le babe e neng ba ile hore ho thwe ke batho ba babe ho thwe ke batho ba babe. Hangata ho etsahala he bana beso hore ebe batho ba ikahlolela fela jwalo ka lebaka la dipuo tsa batho ba bang. Ebe ha o batle nnete ya taba ena o bo e utlwa ha motho e mong ebe taba yana no e nka e ka e jwalo ke hona ho Jesu a sa ho keneng a sa unkeng a onkela hlohong ha o hang. Batho bana ba hlouwe fela hobane e ne se Bajude. Batho bana ba ne ba hlouwe fela hobane e se Bajude. Hobane ho le jwalo ke baetsa dibe ho thwe ke baetsa dibe empa ho se jwalo. Ba bang ke baetsa dibe ba bang empa ke ba lokileng. Taba ya ho akaretsa hangata e isa motho diphosong tse ngata haholo. Ke bana Bajude ba qosa batho bana bao Jesu a nang le bona ka hore ke batho ba babe ke ba lekgetho ke batho ba babe empa Jesu ha dutse le bona o fumana hore ha se bohle ba ileng ba etsa dibe ba bang e ntse le batho ba lokileng fela. Jwale Jesu o tlile batho bao ba ile ba fetoha metswalle ya Jesu, metswalle moholo ya Jesu. Batho ba tjena kapa ba bolelwang ba le tjena
ba teng hohle ka hara metse le metsana ya rona. Wena moruti wa heso, wena moreri, wena mmoledi, sephake wa hlola ka dipolelo ka lebaka la batho ba moo. Sephake wa hlola ka dipolelo tseo batho ba bolelang ho enwa o tjena, enwa o tjena, o tjena. Sephake o eng ka taba eo e le taba ho fihlela wena o iphumanela yona hantle. Ha ele mona o bitsitswe ke monga kereke e leng Jesu, o lokela ho tsamaya ditseleng tsa hae ka mekgwa yohle. Leka ka hohle hore o be motswalle wa bohle. Ka mantswe a mang, ho se be motho ya seng a le molato ho wena ka lebaka la dipolelo fela tsa batho ba bang. Jwale sheba hee temana ya 17 ho na le mantswe a reng, a re ho bona ba phelang hantle ha ba batle ngaka, empa e batlwa ke ba kulang. Ha ke a tla ho bitsa ba lokileng, empa e le ba etsa dibe. Ke temana eo ya 17 e ne le ha arabela potso ya rona, o jelang le bona, o nwelang le bona, ba phelang hantle, ba phelang hantle ha ba batle ngaka, empa e batlwa ke ba kulang. Ha ke a tla ho bitsa ba lokileng, empa e le ba etsa dibe. Sena seo Jesu a se bolelang mona ke hore o tlile ho bitsa, o tlile ho bitsa ka nnete, o tlile ho bitsa hore hona le, ke nnete e kgolo hore hona le ho ena le ba itletseng fela. Hona le batho ba itletseng fela ba ya ho Jesu, bana ba e tlasa ba bitsa, bana ba e ho no le jwalo, ebe wa ba amohela. Empa mona ho hlile ho thumong ya hae, ho thumong ya hae, ho missioning wa hae, ho borumeng ba hae, hore a yo batla le hona ho ntsha ba etsa dibe ka hara mekoti le mafaru moo ba patehileng teng, a ba hlahise ho yena, a be a je le bona tlung ya hae, tlung ya hae le e lehodimong, tlung ya hae e lehodimong. E hlile o tlile ka sona sepheo sona sena, pontsho ena eo a e bonahatswang mona lelapeng lena la Levi, e hlile ke seo Jesu a se bontshang hore ke sona seo nna ke le Jesu ke tletseng sona, hore ke ba late mafarung, ke ba late mekoting, ke ba late tahlehong, ke tle ke dule le bona dijong, ke tle ke dule le bona dijong lehodimong. Testamenteng ya kgale e hlile ho ne ho boletswe hore e fela Modimo o tshwarela dibe bohle ba sokolohelang ho yena. Ho nompa ho sa bolelwe, ho nompa ho se motho ya lemosang batho hore yena ka sebele sa hae Jesu o tlile ho tla batla ba timetseng, ba saletseng dibeng, o tlo batla ba dibeng ba batsho. Sena ke seo Mareka se hlahisang e le mohau wa Modimo. Mareka o hlahisa sena hore batho ba lemohe hore mona ho bua ka mohau wa Modimo. Ha ke atlela ba lokileng, ke karolo ya bobedi karolong eno ya temana ya 17. Ha ke atlela ba lokileng, taba eo ha e bolele hore Jesu o na sa rate ba lokileng. Seo a se bolelang mona ke hore mang kapa mang ya nahanang hore o lokile,
mang kapa mang ya nahanang go lokile na o phethahetse a tsebe go tshwana le mokudi ya nahanang hore o phela hantle jwale e ba ha mamele ngaka. Jesu ehlile ha ka thusa bafarisi ba bangata. Bafarisi ba bangata ha ba thusa ke Jesu hobane ba ne ba dutse moo ba reng bona ba lokile, ha se ba etsa dibe. Ka go shebe se ngotsweng ke Johane kgaolo ya 9 temana 41 e reng Jesu a re ho bona, hojane le difofu le ke be le sena sebe, empa jwale le re a bona sebe sa lona se sala ke hona le setse le ba etsa dibe hobane le itse le a bona. Ha re nke temana ya boqete karolo ya boqetela temaneng eo ya 17, empa e le ba etsa dibe. Ke tletse ha ke atlela ba lokileng empa e le ba etsa dibe ba ke batletseng. Jesu Kriste o kopane le bona e le ba etsa dibe, boemong ba bona ba bo etsa dibe. Bafarisi ba ne ba lakatsa ho bona Jesu a kopane le bona ha ba se ba lokile, bana ba nana Jesu o tshwantse ho kopana le bona ha ba se ba le batle, e be le hona a ka jang le bona ha ba se ba le batle. Jesu dutse le bona ditafoleng tsa bona, a ja le bona, a nna le bona e ntse e le ba etsa dibe. Bafarisi ba ne ba re Modimo o emela motho hore motho a sokolohe pele e ba hona a ka mo hlonolofatsang, empa Jesu ha ka a emela sokoloho pele go ja o ile a emela mohla batho ba sokolohileng kapa ba lokileng a ka ba ntse a emele hona jwale. Ke neng batho ba lokileng, ke neng batho ba sokolohileng. Ha ka nnete, ke nnete hore ha re na sebe ra ithetsa, mme nnete ha ye ho rona, empa ha re ipela dibe tsa rona Modimo a tshepeha, mme hore re tshwara dibe tsohle. Le jwale a ka ba ntse a eme ho jana ha ka tla pele hobane bohle re setilwe, hobane bohle o tlile ho rona disitong tsa rona re ntse re le ba etsa dibe. Sheba temana ya kgaolo ya 5 temana ya 8 ho Baroma, moo moapostola Paulus a reng, empa moo Modimo o tutisitseng lerato la ona ho rona teng ke ka hore re sa le ba etsa dibe Kriste o bile a shwa sebakeng sa rona. Ena taba e re lemosa hore ke rona re lokelang ho nka kgato ya ho ya ho bona batho bao, mme re ba tsebise lerato le fetisang la mmoloki, e seng hore re ba bolelle fela empa re etse letho, re etse ketso ya lerato la ka pele ho bona, mme ba tla sokoloha ba etsetse molemo tseo ba kgonang, re ba etsetse ka molemo tseo ka kgonang hore re ba etsetse tsona. Ka nnete ke a leboha ngwaneso, kgotso ya Morena Modimo e be le wena. Ke a leboha ha re tse thapelo ntate Modimo, ntate wa rona. Taba ya pitso ya Levi ke taba e kgolo. Taba ena ha e felle moo, e re bontsha fela hore le rona lerato la hao le tlile hara rona ka Jesu ya re bitsang o ikemise ho dula le rona re le ba etsa dibe, mme a sebetse le rona, phela le rona, mme ka ho dula le yena re ba kganyeng, re ba leseding, re ba ho kena le yena tafoleng ya lehodimo ntlong ya hae. Ntate re a leboha, hlonofatsa mmuhi ka lebitso la ntate le la morala mo yohallang. Amen. Kgotso ya Morena Modimo e be le wena, Modimo a be le wena. Ke leboha.